Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ba'd. Allah Teala tutup жатқан оразаңыздарды қабыл қылсын. Жана оқып жатқан таравих намаздарыңыздарды, жана башқа ибадаттарыңыздарды Аллах Теала қабыл болған ибадаттардың қатарына қосқан болсын. Құран-ы Кәрімдегі bir аяттың қысқаша маңызына, манисіне тоқтала тұрған болсақ, тафсиріне тоқтала тұрған болсақ, Аллах Теала айтады: "Аузу биллахи минеш-шайтанир-раджим. Вақимус-салата ва атуз-заката варка'у ма'ар-раки'ин." Намазды тұрғызғыла дейді Аллах Теала. Намазды оқуғыла, зекетті бергіле, жана рүкү қылуучылар менен бірге рүкү қылғыла дейді. Аллах Teala Kur'an-ı Kerim'de bir neçe ayetlarda "Vaqimus-sala ve atuz-zaka" деген. Namazda turguzgula, namazda okugula, jana zeketти bергile деп, namazdan keyin ele Allah Teala zeketke buyurgan. Bir gana Mü'minun süresinde gana zeket menen oşol namazdın ortosun bölüp turgan ayat kelgen. Başka bir orunlarda Allah Teala namazdan keyin ele zeketke buyurgan. Eğer mu'min musulman, eğer pende namazda okusa, zeketli verse, çınığı mu'min. Bu namaz menen zeket, İslam türkügünün, oşol İslam 5 türküge negizdelgen bolsa, mına hadiske layık, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah, mına oşol tavhid kelimesinden keyin ele namaz, zeket, oroza, acılık. Allah Teala 5 vak namazda mu'min musulmanlarga, ümmetine farz kıldı. Allah Teala mu'minlarga 5 vak namazdı farz kıldı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu namazdı asmanga çıkıp, oşo Allah Teala'nın aldına barıp alıp geldi. İsra, Miraç okuyasını barыңızдар жақсы bilesizler. Bu namaz mından çıktı, jerde farz bolbodu, balkim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona şunçalık ulu ibadat eken Allah Teala'nın aldına barıp alıp geldi. Jana oşonda ile inna salata kanat alal mu'minina kitaben mawquta. Çındığında namaz mu'minlar üçün öz vaktinde okuğu farz kılındı. Allah'a jakındagan, oşol Allah'a en jakın bola turgan ibadatımızdağı mına oşol ibadattardın içine namaz bolsa kerek. Başka ibadatlar menen albatta mınçalık dengelde, albatta bu namaz menen jakın bolbosak, başka ibadatlar menen jakın boluu kıyın. Namaz menen Allah'a jakın bolabız. Allah Teala bu 5 vak namazды farz kıldı. Eme aqimus-sala, namazды turguzgula, namazды okugula degeni, namazda emi jığılıp, mındayça aytkanda oturup turup koygula degen emes. Bunun şartları menen, mına rükündörü menen, vacipleri menen, sünnetleri menen kelgile degen. Namazda tuğra okuş üçün sözsüz insan ilim alış gerek, okuş gerek. Mına oşonda namazdın hakikatını düşünüp jetedi. Namaz en ulu ibadat. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem uşu başına tüşüp düşüp, uşunçalık kaygılanıp, kapalanıp kalgan kezde azan aytılıp, namazga azan aytılsa, başına düşkön kaygı kapanı unutup koyuyor ele. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kede özünün azancısı Bilal'a, "Ya Bilal arihni, o Bilal bizde bir kuvandırgın" deyt ele. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem üçün bu namaz. Közünün kara gele. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadiste aytat: "As-salatu burhanun mu'min." Bu namaz mu'min musulmanlık dalili deyt. Kebir adamlarga jaşooda taң kalasın. Jaşoosunda namaz yok. Bir reket namaz yok. Anan menin жүрөгüm taza dep aytat. Menin жүрөгüm taza, uğurluk kılbayımın, arak içmeyimін, zina kılbayımın, men жақшы пендемін, мен жақшы инсанмын дейді. Бирок жашоосунда намаз жоқ.
Бұл инсан ертең мындай инсандар қиямат күні барған кезде авал өте ауыр болады. Анткени қиямат күні ең бірінші есеп намаздан болады. Намаз ең ұлы ибадат. Егер кимде-ким ертең қиямат күні өзінің момын мұсылман жашап өткендігін бұл жашоуда дәлелдегісі келсе қиямат күні Аллахтың алдына барып, о Аллах, мен сенің алдыңа мұсылман болып келдім, момын мұсылман болып келдім деп дәлелдегісі келсе, ошол инсанда намазы болуш керек. Ликулли шайин мифтахул жанна ас-сала дейт. Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям әрбір нәрсенің ашқышы бар, бейіштің ашқышы намаз дейді. Эми инсан баласы бейіштің дарвазасының алдына намазсыз бара тұрған болса, Аллах өз сақтасын, ал жердің ешігі, бейіштің ешігі, жаннаттың ешігі бияқтан кішіне тыйын тыпыр беріп қойса, ашылып қоя тұрған ешік емес. Мына ошондуктан Аллах Таала намазға бұйырды. Ақимус сала ва атуз зака, зекетті бергіле деді. Ол Рамазан айы башқа бір айларға қарағанда намаз көп оқыла тұрған, Құран көп оқыла тұрған, жана ошондай эле мусулмандардын көпчүлүгү зекет берип адаттанган ай. Мына ошол Рамазан айында мусулмандар көбү мына жүрөгү жумшап зекеттерин бере баштайт. Зекет дагы ислам түркүктөрүнүн бири болуп саналат. Зекет билип туруп ошол мал мүлкү нисапка жеткен болсо зекет бербесе, кыямат күнү ошол мал мүлкү өз үчүн эле бале болот. Ошол койлору, ошол төөлөрү мына хадистерде келет, ошол инсанды тепсейт дейт кыямат күнү. Жана ошондой эле бир хадисте ошол инсандын малы мүлкүнө Аллах Таала шужаул акра деп коет, мына таз баш жыланга айландырып коет дейт. Ошол мал мүлкүнө, зекет бербеген мал мүлкүнө, зекети берилбеген ошол мал мүлкү, анан ошол жылан болуп, анан ошол пендени чоролуп туруп, анан ана кензук, ана малук деп мына ошол инсан тиштейт дейт. Варкау ма ракиин, руку кылуучулар менен руку кылгыла dedi Аллах Таала. Эми кээ бир аалымдар ушул аятты жамаат намазга далил деп айтышат. Бирок Аллаху алам, жамаат намазынын далили хадистер менен дагы расталган хадистер жетиштүү эле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бир хадисте айтат: бир жаштарга бир намазды бир адамдарга буйрусам, бирөө намазды адамдарга өтүп отурса, анан бир отун терип келишсе, ошол отунду барып туруп жамаат намазга чыкпаган адамдардын баарын үйүн өрттөп берсем дейт. Жамаат намазга чыкпаган адамдардын баары үйүнү өрттөп берсем дейт. Эми алымдардын туура пикирине көрө, эркектер үчүн жамаатка чыгыш важип. Кээ бир алымдар сүннату муаккеде деп айткан. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бир көр киши келсе дагы азанды угасыңбы дегенде, ооба дегенде, анда важип деген, чыгышың важип деген, парз деген. Мына ошондуктан жамаат намазы биз үчүн өтө улуу бир фазилет. Ошол жалгыз окулган намазга караганда 25 эсе, 27 эсе мына хадиске ылайык көп сооп аласыз. Эмне үчүн анда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бары ошол жамаатка чыкпаган адамдардын үйүн бар өрттөбөдү десе, алымдар айтышат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бул ааламга райым катары жиберилген пайгамбар. Ошол үйдө аялдар, балдар болгондугу үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бул ишке барган эмес деп кээ бир аалымдар мына ушундай айтышат. Мына ошондуктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям жамаатка дайым чакырган, жамаатка дайым кызыктырган. Жана ошондой эле исламда көптөгөн ибадаттар жамаат менен аткарылат. Мисал үчүн 5 убак намаз жамаат менен. Эгер аялдар жамаатка чыга турган болсо, Аллах Таала, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат, Аллахтын чоруларыны мечиттен кайтарбагыла дейт. Эгер аялдар шариятка ылайык мечитке келе турган болсо, мечитте алар үчүн шарт боло турган болсо, аялдардын да укугу бар жамаатка келүүгө. Жамаат ушунчалык чоң бир шарият бизде өтө бир маанилүү. Бул жамаат намазы дагы мына көптөгөн ибадаттар жамаат менен аткарылат. Жана ошондой эле ажылык дагы жамаат менен аткарылат. Мына Рамазан айы дагы жамаат менен орозо тутуп атабыз. Бир ай мына мусулманмын дегендердин баарысы, мүмкүнчүлүгү бар, акылы жайында балагатка жеткен мусулмандын баарысы азыркы кезде бир жамаат болуп, ислам үммөтү бир жамаат болуп азыр орозо тутуп атат.
күн сайын мұсылмандарды біріктіріп тұрған бір эле ушул ибадаттар, 5 вакыт намазда мұсылмандардың мына бірігіп тұрғаны, ынтымақта тұрғаны, бір сапта тұрғаны көрініп тұрады. Мына Рамазан айында дағы жалпы мұсылмандар мына ораза алда тұрады. Бұл чоң бір неимат. Мындай түрде, жамаат менен мындай тартипте ибадат кыла турган эч бир эл жок мусулмандардан башка, эч бир дин жок, эч бир жол жок. Бул үчүн биз шүгүр келтирүүбүз керек. Ошондуктан кээ ошол адамдар мусулмандарга ошол жүрөгүндөгү бир мындайча айтканда кызгануу эмеси менен, мындай көрө албастык немеси менен карайт бул мусулмандардын ибадатына, мусулмандардын мондай жамаат менен бир ибадатты кылып тургандыгына. Жана ошондой эле жамаат менен окуганда бул шайтандын васвасасы азгырыгы азыраак болот. Жана ошондой эле намазды шариятка ылайык аткарганга аракет жасайсыз. Жакшы турасыз. Жалгыз окулган намаздан жамаат менен окулган намаздын сообу бекеринен, мындайча айтканда, көп экендиги бекеринен айтылган эмес. Мына ошол аяттын кыскача маани маңызы: Валлаху алам ва саллаллаху аля Мухаммадин ва ала алихи ва сахбихи